Yego reka mbifuriza umugoroba mwiza bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo kuri uyu mugoroba rero kuwa kane ku itariki ya gatanu kwezi n'ukwa gatandatu umwaka w'2025 baye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Mumeze mute, mumerewe mute aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Munyemerere mbabwire amwe makuru agezweho ariko kandi mu ntega amatwi hanyuma munatubwire uko mumerewe aho mwanya w'ibitekerezo muri komenti cange muri komanteri. Igitero cyabaye ku munsi w'ejo mu bice bya Katana hafi na Kavumu hamaze kumenyekana bamwe mu bakiguyemo nk'uko bivugwa. Ni igitero cyari kiremereye cyagizwemo uruhare n'ingabo z'Abarundi ndetse n'abazalendo n'ingabo za Congo FARDC bagabye ku mutwe wa 23. Societe civile yo muri icyo gice imaze gushimangira yuko hari abaturage benshi nabo baguye muri icyo gitero, abandi barakomereka nk'uko bigaragara. Ibyatumye hemezwa neza yuko ari igitero cyari kiremereye cyane, ari igitero cyari karabutaka, ari igitero cyari kiri ku rundi rwego nk'uko bigaragara. Ndakubwira yuko kandi ubu ngubu umutwe wa 23 wamaze guhamagaza zimwe mu ntumwa zayo wari wararungitse cyangwa se warorohereje idoha mu gihugu cya Katari mu mishyikirano nyuma y'uko zimaze hafi ukwezi kose ziri gushyikirana n'ubutegetsi bwa Kongo aho ngaho idoha mu gihugu cya Katari. Kugeza ubu ngubu haba ku ruhande rwa Kongo cyangwa se umutwe wa 23 nta n'uruhande ruratangaza ibyo baganiriye cyangwa se ibyo bemeranyije, ariko basesenguzi hari icyo bari kuvuga, ariko kandi bati ibi biganiro bishobora kuba byarakubise igihwereye. Perezida Vladimir Putin uyobora igihugu cy'Uburusiya nyuma y'inama ikomeye cyane iherutse kuba nyuma y'igitero Ukraine yise igitero cy'igitagangurirwa, igitero bivuga ko cyateguwe mu mwaka umwe n'amezi akaba kuri 6 ubwo n'amezi 18 kikaza guhitana ndetse kikangiza zimwe mu ndege z'intambara nyinshi cyane hariya mu bihugu bigiye bitandukanye. Iki gitero ngire ngo twakigarutseho mu buryo bwimbitse. Perezida Vladimir Putin yamaze gushimangira ko azihorera. Aya ni amakuru menshi cyane nifuje ko tugiye kugaruka muri uyu mugoroba. Ntugiye kure, ndagushuje rero kandi nkwifurije umugoroba mwiza, nkwifurije kumererwa neza. Uri kuva mu kazi cyangwa se uri kwitegura kujyayo, banza utega amatwi wumve byinshi mu bikomeje kuvugwa muri kano kanya. Amwe mu makuru agezweho akomeje kugenda agaragara. Abari mu Burundi uyu munsi batoye, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari mwese no hirya no hino mu isi, Burayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse na za Europe, mbifurije ibihe byiza. Ndagushuje nanagushimira wamaze gukanda subscribe ugafungura no kunzogera. Iki gihe wemerewe kuzajya ubona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Nawe nimba ari ubwa mbere ugeze hano rero ureba munsi gato yahanditse subscribe mu nyuguti zitukura kandeho, hanyuma ufungure no kunzogera ibintu bisho kugenda neza. Utanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Niba utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo uyu mwanya cyangwa se muri ibi bihe niba ibintu bitameze neza ejo cyangwa ejo bundi ugomba kwizera yuko bizagenda neza, kuko uko byaba bimeze kose ntabwo iyo ngiyo ntabwo ari umugabane wagabanye. Ikaze kuri mwebwe mwese, munyemerere tugaruke by'umwihariko ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ubwo niyo ngiye guheraho nyine, ubwo niho twanzikiye. Ubwo ndahera kubikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ibyamaze kugenda bitangazwa imboni zacu ndetse n'andi makuru agezweho muri kano kanya. Nta kindi akomeje kugenda avuga usibye bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo nk'uko bigaragara. Iyi mirwano ariko kandi ikaba yaraje gutuma benshi bongera kuva mu byabo, abandi bakaba baraje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ni imirwano yakozwe cyane cyane n'umutwe wa 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse abasirikare benshi bakaba baraje kuburiramwo ubuzima, ndetse ibintu bikaba byaraje kugenda bihindura isura nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibitangazamakuru byinshi byiganjemo ibya hano mu Burundi ndetse no muri Kongo bikomeje gushimangira akaga katewe n'iyi mirwano, cyane yuko ari imirwano yongeye gutuma benshi cyane cyane bongera kugaragara mu mfu zikomeye cyane, ndetse bigaragara yuko iyi mirwano yari yateguye ku rwego rwo hejuru. Nababwiye yuko mu minsi mike ishize aribwo abazalendo bari bongeye kugabamwo ibitero, ariko kandi baza gusubizwa inyuma. Iki gihe nubwo bagabyemo bino bitero rero bari bashimangiye ndetse banagaragaza ko ikindi
ikindi gihe bazagaruka bazabasha gukora by'umwihariko ibindi bitero biremereye cyane, ndetse ngo bazaza baje. Iki gihe hari imwe muri parike binjiyemwo ariko biza kurangira baje no kugaruka ariho baturutse. Muri Sud Kivu hari abantu bapfuye nyine muri iriya mirwano mishyashya hagati y'Abazalendo n'ingabo z'Abarundi na FARDC na M23 muri aka gace Ikatana. Iyi mirwano mishyashya rero hagati y'abarwanyi b'Abazalendo n'ingabo z'Abarundi mu bitero byari biyobowe n'inzobere mu ngabo z'Uburundi na M23 yagaragaye ku munsi w'ejo hari kuwa gatatu ku igenekerezo rya 4 Ruheshi cyangwa se kwezi kwa gatandatu 2025 mu gisagara cya Katana cyangwa se muri uyu mujyi wa Katana mu gace ka Kabare ni muri Sud Kivu. Amasoko y'aho ngaho avuga ko abantu bagera muri babiri barimo umugore by'umwihariko bari bagiye ku isoko rya Kavumu nk'uko bigaragara basize ubuzima. Ngira ngo murabizi neza ko aka gace ari agace kegereyemo n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, igice cyamaze kwigarirwa n'umutwe wa M23 nk'uko abanyagihugu babivuga. Iyo mirwano yatanguye cyangwa se yatangiye kugaragara by'umwihariko ku masasu menshi cyane, ndetse iyi mirwano yarimo kumvikana nk'urusasu rw'imbunda ziremereye cyane izoroheje hagati y'Abazalendo n'izo ngabo z'Uburundi nabo bari bafatanyije na M23 ku masoko ya Kavumu. Ibyo byemezwa ko rero n'ubundi abo Bazalendo ndetse na bamwe mu bo bari kumwe nk'uko bigaragara baba baravuye mu gasagara ka Kambushwa hafi y'ishyamba ry'igihugu rya Kahuzi Bank cyangwa se muri iyi parike niho bari bateguye, ndetse ni nabo bateye baturuka. Ibyaje gutuma M23 nayo bivuga ko itakaje basirikare benshi nubwo kugeza ubu ntacyo yari yabitangazaho. Iyi mirwano kandi yatumye ibikorwa byose by'ubutunzi n'imibano bihagarara, kandi abanyeshuri bari mu kizamini cy'integuro cy'ihangiro ry'igihugu examen d'etat barasubijwe imuhira. Amahoro make rero yaragaragaye ku mugoroba wo kuwa gatatu imbere y'uko imirwano isubira kwaduka nk'uko bigaragara mu ijoro nk'uko abanyagihugu babivuga. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana igitigiri cy'abasize ubuzima cyangwa se abakomeretse ku ruhande rw'ingabo za Kongo cyangwa se M23. Iyo mirwano ibaye kandi mu gihe abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bariko barakora ibizamini by'integuro y'ikizamini cy'igihugu. Ababyeyi b'abana biga bari basabye ko hoba umutekano w'ukuri muri icyo gice cy'ibizamini, bakavuga yuko ari ingenzi cyane yuko hagomba gushishozwa ndetse hakagaragara abantu bacunga umutekano. Kugeza ubu haracyari ikibazo gikomeye cyane haba mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 ndetse no mu bindi bice, nubwo M23 igerageza kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko yiteguye gukora byose bishoboka kugira ngo abanyeshuri bayo kugira ngo ibice igenzura abanyeshuri bige imirimo ikomeze ndetse n'abaturage babashe gukora. Biracyagoye kuko ibice byinshi bikomeje kugaragaramo imirwano ikomeye cyane. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'ingabo za Kongo nabo bifuza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara ibashe kuba yahagarara, ariko nabwo bakavuga ko bifuza ko ibintu bishobora kuba byasubira mu buryo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi bibaye kandi mu gihe abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje gutegwamwo ambushi zikomeye cyane n'uko umutwe wa M23. Amakuru dukura kubegereye ubutegetsi bw'Abarundi ashimangira ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutegura izindi operation zikomeye cyane zishobora kuza kwirukana uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe uyu munsi bivuga ko habaye akazi gakomeye cyane, ubwo rero hari abari bagerageje guhungabanya umutekano w'u Burundi biciye mu bikorwa byo guhungabanya amatora yabaye uno munsi ku igenekerezo rya 5 Ruheshi umwaka wa 2025. Icyakora ingabo z'Abarundi zagerageje by'umwihariko gucunga neza imipaka ndetse n'ibindi bice. Bivuga yuko rero mu mutekano usesuye abaturage batoye neza, ariko kandi ngo hari hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho mu bigendanye no gucunga umutekano, aho bivuga ko hari system satellite zirimo kwifashishwa mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo abantu benshi bakunze gupinga igisirikare cy'u Burundi FDNB, ariko buriya ngo ni kimwe mu bisirikare bikomeye cyane. Umwe mu ntwazanga mu gihugu cy'u Burundi utashimye yuko imyidondoro yiwe itangazwa kumva z'umutekano, ashimangira ko igihe icyo ari cyo cyose uwo ari we wese n'undi wese ubikinisha azagerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ngo arashaka guhungabanya umutekano azahura n'ikibazo gikomeye cyane. Umwe mu Barundi yagize ati Uvira ntabwo ari Goma, Uvira ntabwo ari Bunagana, Uvira ntabwo ari Kicanga, Uvira ntabwo ari Bwiza cyangwa se za Mweso cyangwa se ku Mushaki cyangwa se Isake cyangwa se za Mubambiro.
muri Bwiza ntabwo ari Kavumu, ntabwo Uvira ntabwo ari bino bice byose bisanzwe. Iyi Uvira irinzwe n'Abarundi, kandi Abarundi ni intare zo kwa Ntare Rushatsi, bivuze yuko nta muntu n'umwe ugomba guhangara intare, kuko intare ari umwami w'ishyamba. Aya ni amagambo yatangajwe n'umwe mu basirikare mu ngabo z'Abarundi, ariko kandi ntabwo yigeze ashima yuko imyidondoro ye itangazwa ku mvo z'umutekano we. Amakuru atugera ashimangira yuko Abarundi rero bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo harebebwe hamwe rero uburyo umutekano ushobora gukomeza kugaragara hano ku butaka bwa Kongo. Iyi nkuru igendanye n'uburyo ingabo n'uburyo umutwe wa 23 by'umwariko wamaze gutumiza intumwa zayo, munyemerere nyigarukaho mu kanya, ariko kandi icyo nakubwira nuko izi ntumwa zageze muri Goma by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye mu matariki yo kuri za 30 na 31 z'uku kwezi kwa gatanu duhejeje gutanga inyuma nkuko bigaragara. Ariko kandi andi makuru akaba akomeza kugaragaza neza yuko ibigendanye n'ibiganiro bishobora kuba byarakubise igihwereye, ariko kandi ntabwo turabikonfirma kuko impande zombi nta kintu zari zatangaza ku bigendanye n'ibi biganiro. Tugaruke ku bigendanye cyane cyane n'amakuru akomeje kugenda avugwa nanone. Perezida Vladimir Putin ati ndaza kwihorera ndetse muraza kubona ikiraza gukorwa vuba. Igisubizo gikakaye cyane ku gitero cya Ukraine cyasenye indege z'intambara z'Uburusiya muri leta ya Moscow. Aya makuru yatangiye kugaragara mu minsi mike ishize, aho Perezida Vladimir Zelensky yikomanze mu gatuza agashimangira ko ibitero byose na operation bateguye mu mezi agera kuri 18 yose, ubwo ni umwaka n'amezi 6 byagenze neza, yemwe barashaho batekerezaga hose. Abamwe mu banya-Ukraine benshi basanzwe bandika ku mbuga zabo cyane cyane ku Telegram, bandika kuri iyi ntambara imaze igihe kirekire, bavuze yuko iki ngiki ari kimwe mu bitero bya mbere isi yaba yaragize. Ni kimwe mu bitero utekereje neza uburyo cyakozwe n'uburyo cyateguwe, hari harimo ubuhanga bukomeye cyane, kuko n'ubu ngubu perezida wa Uburusiya Vladimir Putin ndetse na bamwe mu batasi biwe ntabwo bigeze bamenya ingene cyangwa se uburyo ibi bintu bimaze, cyangwa se uburyo byabashije kuba byagenda. Kwa gatandatu ushize, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin yamubwiye akomeje kuri telefone ko azasubiza yihanukiriye igitero cy'indege zitagira abadereva cyangwa se abapilote kizwi nk'amadrone cya Ukraine cyo mu mpera z'icyumweru gishize ku bibuga by'indege by'Uburusiya. Mu butumwa rero yanditse kuri Truth Social, Trump yagize ati twaganiriye ku gitero cyagabwe ku ndege ziparitse z'Uburusiya ndetse na Ukraine, ndetse n'ibindi bitero bitandukanye byagiye bikorwa n'impande zombi. Cyari igitero cyiza ariko ntabwo cyari ikiganiro, cyari ikiganiro cyiza ariko ntabwo cyari ikiganiro kiganisha ku mahoro ako kanya. Icyo kiganiro kuri telefone ngo cyamaze isaha n'iminota ikaba kuri 15, kandi nibwo bwa mbere Trump yaravuganye na Putin kuva ku itariki ya 19 Gicurasi, kuko iyi nkuru tuyikesha Euronews komeza kugenda ibivuga. Ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na Amerika bisa n'ibyatangiye kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko Ukraine ishobora kuzayageza ndetse ikaba ishobora kuzateza akaga gakomeye cyane Uburusiya. Istanbul muri Turukiya bari mu biganiro bikomeye cyane, ariko birasa naho nabyo ntacyo byagezeho kuko umwuka mubi wari ukomeje gututumba. Ibyatumye nanone ku rundi ruhande Perezida Vladimir Putin urongoye cyangwa se uyoboye Uburusiya yita iki gihugu cya Ukraine abanyamabandi cyangwa se amabandi, maze anavuga yuko agahenge kazaza ari uko iyi Ukraine yamaze gukura ingabo zayo imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Ni igitero benshi batekereje yuko cyateguriwe indani mu gihugu cy'Uburusiya, ariko nanone reka mbibutse yuko mu mwaka ushize ari bw'ingabo za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk, ariko kandi zitangira kugabamwa ibitero bikomeye cyane ndetse zinigarurira imidugudu igiye itandukanye ku bufatanye n'ingabo ziganjemo izo muri Korea ya Ruguru kwa Kim Jong Un. Nibwo izi ngabo zinjiye hano muri aka karere ka Kursk, aho binavugwa ko harimo abasirikare bamwe bagiye bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho Uburusiya bwagiye buca mu mihora yo hasi mu butaka, batangira kugaba ibitero bacana umuriro ku ngabo za Ukraine, birangira zisubijwe inyuma. Mbibutse yuko mu bice bya Donetsk ndetse na Luhansk ndetse no muri Donbass naho intambara ikomeje kuvuza ubuhuha, aho Uburusiya bukomeje kugenda bwigira imbere bwagura ibirindiro, nubwo izi ngabo za Ukraine nazo zikomeje kwihagararaho. Mu kiganiro yagiranye kandi n'abaminisitiri ba guverinoma kuwa gatatu, Putin ntacyo yavuze ku bikorwa by'ubugizi bwa
bwa nabi bya Ukraine byinjiye mu Burusiya ku cyumweru, ahubwo yavuze gusa ku gikorwa cyakozwe n'urwego rushinzwe umutekano muri Ukraine kwa kabiri cyangije ikiraro cya Cheka nk'uko bigaragara. Iki kiraro ni igice cy'ingenzi rero cy'ibikorwa remezo by'Uburusiya byubatswe by'umwihariko mu buryo butemewe na Moscow nyuma yo kwigarurira rero igice cya Ukraine mu mwaka wa 2014. Iyi ntambara ni imwe mu ntambara zimaze igihe kirekire zimaje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya, haba mu baturage, haba mu basirikare, haba mu igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo. Kugeza ubu ngubu impande zombi zikomeje kwifashisha imisada y'abasirikare bo hanze, aho bivugwa yuko Eric Prince, umwe mu bacancuro bakomeye cyane bashinze ibigo by'abacancuro biyemeje kurwana ibiraka by'intambara komoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko yarwanye mu ngabo za Amerika akarwanira mu mazi, ari umwe mu bafite ingabo hano muri Ukraine. Amakuru yandi akomeza kugenda tugera avuga yuko kugeza ubu ngubu harimo n'abandi bacancuro, ariko kandi umwe mu basirikare ba Ukraine yaragize ati biracyagoye kuri iyi ntambara. Iyi ntambara igitangira twasimburwaga ku mirongo y'imbere ku rugamba mu minsi 3 gusa, ariko kugeza ubu ngubu umuntu amara amezi 3 akiri ku mirongo y'imbere ku rugamba ahanganye n'umwanzi. Kugeza ubu rero iyi ntambara ikomeje kuba akamaramaza, umugani w'abarundi, ariko kandi ku rundi ruhande abenshi barakizeye yuko hashobora kuzagaragara ibiganiro bizatanga ituze, ariko kandi biracyagoranye mu gihe Ukraine yumva ko itashobora gutakaza cyangwa se guhiba ubutaka bwayo, mu gihe kandi Uburusiya nabwo buvuga yuko ibyumviro bya Ukraine mu gihe bakibifite byo kwinjira muri NATO cyangwa se za OTAN bitazashoboka. Mbashimire, mu kanya tugaruke ku bigendanye na M23.